Hey sis, where are you going? Oh, I'm just heading out to find a place to send money to my uncle in Samoa. Oh, why waste time and petrol? You can use UP Group Money. You can send money to Samoa and it's really fast. Really? Yeah. Can I sign up online? Yeah, it's really simple. Sweet, I'll do it now. Okay, bye. Bye. Sending money to your loved ones in Samoa has never been easier with the UP Group Money Transfer. Our service allows you to transfer money quickly and securely from the comfort of your home or anywhere in New Zealand. Your family and friends can conveniently pick up the money from over 40 villages across the Polu and Tawai. No matter where they are, we've got you covered. Our user-friendly online platform makes sending money a breeze. Just visit www.upgroupmoney.com. Sign up and start sending money in minutes. We're here to help. If you have any questions or need assistance with signing up or sending money, please don't hesitate to contact our friendly support team at 09558 2896 or 0800 877 328, or visit us in the office at 6/22 Station Road, Otahuhu, Auckland 1062. Experience the ease and reliability of UP Group Money Transfer today. Your family and friends in Samoa are just a few clicks away from receiving your support. Visit www.upgroupmoney.com now to get started. Hey sis, where are you going? Oh, I'm just heading out to find a place to send money to my uncle in Samoa. Oh, why waste time and petrol? You can use UP Group Money. You can send money to Samoa and it's really fast. Really? Yeah. Can I sign up online? Yeah, it's really simple. Sweet, I'll do it now. Okay, bye. Bye. Sending money to your loved ones in Samoa has never been easier with the UP Group Money Transfer. Our service allows you to transfer money quickly and securely from the comfort of your home or anywhere in New Zealand. Your family and friends can conveniently pick up the money from over 40 villages across the Polu and Tawai. No matter where they are, we've got you covered. Our user-friendly online platform makes sending money a breeze. Just visit www.upgroupmoney.com. Sign up and start sending money in minutes. We're here to help. If you have any questions or need assistance with signing up or sending money, please don't hesitate to contact our friendly support team at 09558 2896 or 0800 877 328, or visit us in the office at 6/22 Station Road, Otahuhu, Auckland 1062. Experience the ease and reliability of UP Group Money Transfer today. Your family and friends in Samoa are just a few clicks away from receiving your support. Visit www.upgroupmoney.com now to get started. Ia, vi ele tua nei tae o fou. Ia o le tātou polo kalame nei. O le malu tae o whaleanganga e masani ia i aso tai tas. Ai le ia mata ine ala le tātou polo kalame. Ia se o tātou a mata mua mua i se te talo. I o vaile tua lo mātou tama. Ai mātou te lei whai o se ngā luenga. Pe mātou te tautala fo i se upu e tasi pe lua i le tae au nei tama. E mua lava o na mātou whaafo i atu le taulanga o loto le whaatai malevi inga i lau fio. Ona o lau alofa tūno o malouanga le lau tau singa malau puipuinga i lo mātou ola. Ua mawhai ei o na mātou aulia mai maala whai nei tae au fau lo mātou otua. Ina ua mau atu le pō ma le pō liuli sa mātou momoe ma malo loai. Sa lilo sa ngalo sa mātou le loa lo mātou otua. Mātou te toe au lia le nei asu fau. Ai ona o lau lava alofa tūnoa ua mafuai. Lea ua mātou wala whai mai ai le malama fau o le nei aso fau, le nei aso ua e foai. Le nei aso ua e whao popo mai aso o lo mātou ola. A o mātou no nofo mau le nei lalolangi e le tu mau. E le whaia fo i mo i mātou le nei lalolangi lo mātou atua.
Ona mātou vivi ia tuai lea I lau fio. Awa o le pongai o le mafuanga lea na e whaia ai I mātou. Na e whaia I mātou mō lau vi inga. Lele I eno mātou atua na e whaia mea uma mō le vi inga o lau fio. Leo o wha manatu mai e le malama leo o wha manatu mai ina ua mō atu le pō ma le pō liuri. Leo o wha manatu mai le mataratala mai o funga o la au I o la tau lanu ese ai maise o le lanu lau ava o lau o la au ma mea uma na e whaia mai le amatanga. E le ngata I lea tama ua mātou whalongo fo I le tausangi o manu whelei. Ua la tau whetali ai I vi inga o lau fio I le tae ao nei tama. O le ase mea mātou te avato. A o I mātou o le pale li I o au ngā luenga. Lele I elu mātou atua. Mātou te avatu lava le vi inga ma le tau langa o le loto whaafitai I lau fio. Mātou te vivi I atu ai ma whaane nee o lau fio. Ma si itia lou suafa. Le suafa e sili suafa uma. I le langi ma le lalo langi ma lalo ifo le lalo langi nei lo mātou atua. Tama whaafitai. Whaafitai lo mātou ola tulu. Whaafitai le mānava o le ola o lo e whaasoa mai pēa mo I mātou I le aso ma le aso. Whaapea fo I le tae au le nei lo mātou atua. Tama whaafitai I le tele ma le ano e o mea o uma ona e tā pena ma e whaasaunia mo I mātou. Mole nei fo I aso fau a mātou iai. Tama e le lava upo le tangata e la e au ina ai. Le tele le maualunga le loloto le lau tele o lo fatu noa. I o mātou tangata. Ia matuavi ia oe I le nei tae au fo. E le ai ase mea o ia te mātou. Na o le leo lea lo mātou atua. Mātou te alanga atu ai I lau fio. I le nei tae au maso uma o lo mātou ola. Mo mātou whaafitai atu I lau fio. Ona o lo alofa tuno. Tama masauni. Ma te tau talangia lau upu le tae au le nei tama. Le te talo I lau fio. Ma te le mawhai o se mea. O se ngā luenga e whaia fua. Pe au noa ma lau fio. Le ala le ua mua ai o na matatalo ma wala a wae lo nofo ali le langi lo mātou atua. Tama, liu alo mai au fofonga. Ma e talia mai I mātou le tae au nei. Tama ua matatalo I lo ua nganga pa ia. A fio mai a oe a nganga pa ia te feta lai le tae au nei. E te moli o lau upu ia ai o fina ngalo maloto o utangata. Malou nuu e maise o lau e ka le sia pa ia I le tae ao le nei tama. Tau lava ina ia whao ngā mai o mangutu. O mā leo e maise o mā lau lau whaiva. Ia wha ngā ioi o mā lau lau whaiva seitu lo. Ai wheta lai pēa lo wa nganga pa ia. E moli o lau upu. Ia ai o fina ngaro maloto o tangata. Malou nuu e maise o lau e ka le sia pa ia I le tae ao nei tama. Ia alu atu male mana lau upu di tae ao nei. Lave ina se anganga mo lo malo. Ai o le sili o ia mea uma. Ia wha malo sia ai le tino o ke riso. Ina ia tasi le tino o ke riso. Ia anganga pa ia la fo ia tu. Nei mea uma I lau fio. Tau lava ina ia wha o ngā mai I ma ua. Mata talo I lau wha unga ta maa. E te wha uu ai I ma ua. O au mea whai ngaru. Engari wha unga le nā tia ili tangata. A ia ali pea o lau fio lo mātou atua. Ia mataina e lau fio le nei polkarame. A mataina e lau fio le nei whaasoa. Le nei whe au. Moli le nei tae au fo. A mai a. Io ma wha pea I wholawa. O I ma ua o au auna e lea o ngā. Ia fo ia tu le vi inga I lau fio ina ia matuavi I ai o e nei maso uma e o atu I le whaavavau. E whaavavau la. I lou suafa pa ia I lou suafa mamalu. E mau alunga e lau tele lo loto. Me suafa o lo tumu I le alofa. Male alofa muti vali. Le suafa leo o lo mato wali I o Yesu ke riso. Ua mata talo ma wala. Au atu ai nei. Amene. Ma amene. Ma amen. Ia, I ele tua nei tae fau. En manatu ma le taitonunga I o le a whaia lo leo.
e whai mafonga tau moli suisunga le li whatonu Pastor Mike Coretta ia e whatarofa atu ai ia Global Kingdom TV channel ia le pa ia o Samoa malana whasausaunga ia i le nei tai au fou ia o se whamatalanga ma lo soifua manuia ma lo le langi mama o pa ia mo sa mo whaingata ia o le ale toi o ia se ma whamatalanga a mai pa ia na fuai pa ia uma ma te whatarofa atu ai ma le anganga whataitele ia i le nei tai au fou ina ua aulia mai ma tātou aulia ma whātasi mai i le alofa ma le anga le lei o le tua ia e maise o lana whaamalolonga ia i lo tau soifu ia maso ma ua foiola ia le tua nei tu lao le tae au whaaptos whaatalofa le au whai ngā ruenga pa ia le tua ia i tonu o lea tō vine ma lea tō vine ma lea tō vine ia e le ngata tonu hao te orone ia e whape nā tulu i ngā umoro le nei laulangi o fea o tāse ai alo matama whanau a Samoa sei tulou ona o le tala inga o le tala le lei o le malo le tua ia whatalo whatu le Global Kingdom TV channel ia i lau susunga le whawhianga inga malo wharitua ia i le nei tai au fo whapea ia le ka le sia pa ia ke wiso i so ia whatalo whatu foi i le au ke usiano ma le au whatutua le au paia, le au pele, hea, whapere tino ke wiso nei tai au fau, whatalo whatu, hea, whamalo talo, hea, whatalo whatu fo i woma pa anga Global Kingdom TV channel, ia i tulu inga umo le nei larolangi o fea o e maua mai ei, ia le nei o unanga ma le nei whasoa, ia whatalo whatu ia te oile pele, ia i le nei tai au fau, maloso i fo manuia, ia ele fai foi ona tu ua foi ia se fatalofa ia i au na le tua mo la tu fai tu nei foi tu o to vini le tua ne lo fatu noa sunga i fa fianga mo la tu fai tua i mangele ia o hanga ia west ia fa pea manukau ia fatalofa tu malenga fa alo ia te uto o na le tua mo to fai tua ia ile nei tu lao le tai au ia ele tu o foi se fatalofa se o matou tama tai sunga ia elia tavai o afio nei malala tonu po e America Samoa ia fatalofa tu ia te ole tanga tau le tua me ele manatu marita tonunga ia o lo manuia pe o ele tama ia o le ngaluenga le tatalo ia ele fa malo longa le tua tino le mafau e silila na fa malo longa ia fa le nganga ia te oe le tangata o le tua ia le ngata foi le talo ia maua pea lau tō fa le tua ia wale tau singa o le lafuma moia ke riso i so ia o se whatalofa leo o se whawheilo ai ia i le nei tai a fau ia i o pa ia Samoa le ngata i leo le au whainga luenga pa ia le tua ia o le tino ke riso o ma pa angal Global ia ma le tātou ainga ia whapea ia le lavaloa o Samoa ia i le nei tai a fau maloso i fo manuia malo le langi mama ia i le nei tai a fau ma le nei aso fau ia ua foa i ua whaapopo e le tua ia solo loto soifua ia maso matou whaiola tuina atu minute le sunga i leli whatonu Pastor Mike Coretta ia e whai atu ai fo i sana whatalofa i pa ia o le au whai ngarunga ia masio lau whasausaunga Samoa ia i le nei tai a fau ma le anga whaaloalo Pastor ia whaftai mo le noe la sunga to ina le tinu ele to te lese ia la wo whailo funga ma fonga tapo kalame ni tai au ia le tua e fatoli mama fatalo fafoi pa ia mal malu Samoa ia lo leo e whai ma suyo le to ina nei sunga le to ina le tinu e whawhilo ai whaptoa tuai au na le tua se oi o le tala lei so se whata whaitaulanga whapea fo iso se maotam so se lawa le tai au oi le whatai tele whatalo whatu le swafa manu malo ke riso ele le tai au fau whapea fo inai tu asina sino si o tato atu no ia o lo whapea nao tapo ia
faiva mga luenga o lo fia ngai masio tātou atu nuu whapea E le fwoi tua. ia tama whanau sa moa o lo whapena o na iai le tala inga ma le misiona whaftai lau tau tapua inga tai sa moa tai ia o se whatalo whalea mo leo whenga luenga tofia lea tu i whapea fwoi nei o tātou au sina sino le tala le lei ia lo lātou tapua ia so se faiva i le aso ma le aso ia ma le ngau whaalo alu o sunga to ina le tino whaftai mo leo no Ia whaftai pasta vi e le tua. Ia ai ta tele i o le ta mata upu mo fai tau fo ta tusi ta au ni to e fia mo mori tu la fo se whaftai pupu ia i tatou sponsors i ele li ia o nau o tō si le fia ia tatou sponsor ia masani o na lau atu fo ia i ngō company ia mese o nisi o e kalesia mese o na le tua ia le ua tutu mai fo ia le tau au ia malangolango fo i mai fo i le sosoni ia le nei fo ia ministry ia ua lava le tala ina o le tala le o le malo o le tua ia e fai la leo fo i e fai masui o sunga le fatonu Pastor Mike Oreta ia e toe momoli alo ia tuai ia le tatou whaftai tele ia tatou sponsor ia paua sponsor ia le mato i pe mautu fuele le ia te tai o lo venga le UP Group money transfer ia le next door ma tau nei ia whapea fo ia le Serve with Love Gathering ia manukau ia maise o le Provo Automobile ia pe pau ia o sponsor ia le tau mai tau lei ia manisi o whawhiangainga ia ma whaite au fo i lewa tutu mai fo i au la tau au maanga lei ia mawhisosoni ina ia nga i pe luma ia le tala ino le tala lei o le malo le tua ia mori atua ila le anga whaftai tele le tatalo ia whamanu ia tele le tua ia o tau businessi ia le ngata i lea ia o ngā luenga le tua ala whale tua ia fo ia tu ni ngā luenga si tele ia mani awala ese whapena ona whamanu ia tu ai le tua ona o lau lango ia i le nei fo i ministry ia mani nei ala leo mani nei ala acha ia pe o sia to e fa o popo atu ia i le nei tu la o le tai au ai ele manatu ia o le ata to anga i lo e faitau tato tusi ole tusi le ole ama faitau atu ma te fia mana foi le faitau ato al tusi le ona na ole se fulu lima e on o ia verses le ala le o mama na to e foi le ma te faitau umatu ia fai foi se tato faitau atu si nei tai au a fai ore te fia foi le morning breakfast i tai au tai tas ia mana ia lo wala fai mai ia fata jali mai foi le ia malau kuspa ia ma te fa so atu ma fai tau atu ia e te si le fo lava oi ia tonu e anga le tu le anga pa ia o le atua ia te oi ia ma fa i lo atu nisi me sili atu i me ia o le ma te fa so atu i le tele o tai au o le mafuanga na lewa mama natu ai o le afaita uma verses ia mo tatou tai au nei awa le chapter lea na o le sifuru lima verses lei ton i te maua lai le ngā ruenga ono ngā ruenga ono fai pu mua ia faita watu ale fai pu mua ia fai se tatou faita ngatu si tai au nei ia una whaangata mai le fai pu muli ia fai pu solima ia a fai o maua lau tusi a say amen ia na tatou faitau ia ona po ia ua whaato tele ina ai le au soo ua tupu ai le mui o e leni ia e peru a ua ngalo la tau fafine ua oti a la tau tane i le tufa ina o ia so fai so ona tala ina lea e le to'atino nga fulu ma le to'alua o le to'atele o le au soo ua whape atu e le te tau ona mātou tu ua le fionga le atua. Ai tufa i oloa. O le nei, le au soi, i nā whiriwhiri ia i o tō e tō fitu, e tau le lei e tū tumu le anganga pa ia, male poto, ia mātou tō fia i la tō le nei whaiva. Ao i mātou,
Mātou te fina finau i le talo talonga. Ma le au auna i le upu. Ua le leifo i le upu i le toa tele umalava. Ona fili lea e i le atou i a Stefano. O le tangata ua tumu i le whātua ma le anganga pa ia, ma Filipo, ma Pōkoro, ma Nika Nora, ma Timona, ma Pamena, ma Nikolao. O le Antioka, sa lotu i le lotu a saita. Ua la tautu atu ia te i la tau i luma o le au apostolo. O na tatalo lea, ma wha e o la tau lima i o la tau lunga. Ua tupu foi le fionga le atua. Ua matua whātoa te le ina le au soo i Jerusalema. Ua ana foi fai tau langa i toa te le lava i le whātua tua. A o Stefano, ua tumu o ia i le whātua tua ma le mana. Ua na whaia wa venga ma whailonga te tele i luma o le nu. O na tutu mai lea o isi o le sunako. E ta ua o le sunako a Lipetino. O kūrene foi, ma ale sānia, ma i lātou mai kirikia, ma Asia. Ua whewhina wai ma Stefano. Ua le mawhai foi e i lātou o na te atu i le poto, ma le anganga ua na tau talai. O na lātou whaile mu antu lea i tangata. Ia lātou mōria o ia whapea, ua mātou whaalongo atu i a te ia. Ua fai upuleanga i a Mose, a toa ma le atua. Ua lātou whaoso i le nuu, ma toe ina, ma le autusi upu, o na tutu mai leo i lātou, ua pu e matai ane i a te ia i le fono. Ua tu atu fo i e lātou mori mau pepelo, lātou te whape atu, e le mapu lava le nata ngata i le fai upuleanga i le nei mea pa ia, ma le tū la fono. A ua mātou whaalongo i a te ia, ua whapea mai. E wha umatia e le nai e su o le Nasareta le nei mea, ma whaali liu e ia tū satu ina mai e mose i a te tātou. Ua pula toa i a te ia o i lātou uma, ua nonofo i le fono, ua i loa e i lātou ona mata, ua peisea i ofofonga ose a ngelu. Amen. Vi ia le atu. Hallelujah. Ia o foi upula ia se fulu ma le lima. Leo e whaalongo ia i le tae au le nei pe ona ma whai tau atu. O to tonu o le chapter lea, e le kasi se wha manatu. E le tasi se wha malosi. E le tasi se a o a onga, o ie to tonu o vese se ie se fulu lima. Mo tātou i le tae au nei. A tātou wawa ai le leia ia i le chapter lea. Ma tātou wawa ai i le uruai e kālesia. O le taimi lea, o le taimi o le uruai e kālesia. Le taimi lea le na tupu ai mea, ma le mea na tupu i le uruai e kālesia. E le tasi se mea na tupu le urua i e kālesia. Lewa e whaalongo ai tai pe o fai upu i na maa fai tau atua. Wawa ai fo i la i e le mea amatanga lawa. O le ale mea lewa tupu i o i le amatanga o le chapter. Manatua, o le e kālesia na whanau to tonu o Jerusalema. O le ale taimi tonu le na whanau e le urua i e kālesia. O le taimi o le tausaminga o le aso pene te koso. Amen. O tausaminga ia ale ali. Le fai maisi tangata o tausaminga Israel. A fai tau le leifo i ale fionga pa ia le atua. O tausaminga le atua. E leo ni tausaminga Israel. Nga whaakingo Israel. A laku ke leilo. Le winga o tausaminga ale ali. O tausaminga le atua. Ia nga fuafuanga, maanga plan, o le mea ngā pese mea lilu, o le nga au mai e le atua i longa ngu. O le tele o tausaminga ia, le reveal i luma le whenga inga fau. Pe o ina, le fato a atangia mai e winga o tausaminga ia, tai peila o le tausaminga o le aso Pentekoso. Le aso lea,
O le ale mele wa tupu i. Mana tua a o i le aso Pentekoso. E tusa ma le upu le tuanga whaile ngu. Ia a o i aso tausa minga ia. O ngā kou mai ma lea i le whea. I le mea leo o whiriwhiria e lea tua e tu uai lona suafa ma lona ingoa e whavarau. A whai e ke ngofo i Samoa a o i le aso leo le tausa minga lea. O lona uinga e ke alu Israelu. A e ngofo i New Zealand o lona uinga e ke alu Israelu. Pe a whai o oe o se Israelu. Pe a whai o oe e te tupunga mai tu tonu o tribe fo i e se fulurua. Ai au ke ngofo a e alu a ke le lopo fele tribe ke sa wai. Leanga se fulu ma le lua tribe. O le leanga mau e le nu o le tua. Lea langa fa tonu e le tua. Lea la wonga firifiri ai le mele ta o Yerusalema le tupo le mele. O Yerusalema. A o le tausa minga lea. Lewa e va ai ei. O le wa tu ma i tangata i o le ale mele o kupu. Le ale mele o tupu i tausa minga i le asole. Le ala sa fa ma malu e foi. Ele au so o tausa minga le. Amen. A le ale mele o tupu i le asole. O le o vai e. O le wa complain tangata. Tangata fea. Complain tangata mai elengi. Tangata mai elengi o kanga elengi tangata i wa complain i. I to tonu o ekalesia Jerusalem. Ai sea. O nga o mafua mai ala i mei o me ai. Ua fa mai wale fa nga ia. Ia fa fingi elengi. Wale fa nga ele wale ia. O ila. O leo lo o atangia i le maa ngaia. I le taimi na manatu ai le ko se fulurua le au so e a fo ilia e faila se awala nge inga ia fo ia i le fa fita ulilia Samoa male e kalesia ke risto i le tai au ni e ka ape alo ku di media vi ele tua e mongi langa ele aingi ka nga o me ai se ku ro e pe o Samoa a leo ki kilon mele o tupu i. O leo o complain ka. Ai sea. O leo fa nga fa fingi e lengi au fa fingi o ki la ko kange. Se vai kalo fai. Kalo fai ini fa fine o to tonu o se ekalesia. Wo ki lang kange ai kufa me ai e au ku ava ku ele mo sang me ai. E mako i whangongoa, E mako i le koe fia loko, nga whawhingi, o ki lang kange pe ale, mai sanga me ai. Pa ale a mai sanga pusa apa. O te suka o sista. Ioi, ko sanga pusa wau. Ea, ran me foi. E palme mo o te sa ili o sista ni. Ala ngor me anga kawa foi. Pe ale alo foi, ele kalisi. Wai se ko inga o ko ngore karisia pa wole fanga o e fasi pasipa ne iro va para me na utubui o longa winga ya tangia mai i le amacha o le uno e kalesia pe e foringa mai e le in ora le fa tu langa ina o me to tonu o e kalesia i le uno e kalesia o le asia o nga le mai i manga i o le o nga le i ina ua manatula ia le au aposkolo le wali ia ko se fulua e sa ili lani tangata o le ala ko me fai fa mai sa ili ni tangata o le lako fai vale o le mea lea o le kufanga o mea ai sa ili langis ia o se a o onga i to tonu e kalesia kulou le o fai ngaunuenga pa ia le tu i le fai fe au ia male pos fai da kusi po le ase tangata la piko ku fai fe au le sa ilinga la o tangata e kufa me ia tau tuana langa ia conditions le o ko inga kanga ia ai fia tangata e fiku fa mai sa ili ni tangata se to ofitu Amen.
Ka ko lo ka kilo ko nga ka ka ye manga o ko ing. Kasi le ka manga ye le tonu I. Se o le songa filifilia. O ke va ai ku lo so ke ka ngolo kofi alo ku fa me ai. O ke va ai ku lo anko. O ke va ai ku lo ko lo ko fingi o fa penga le ai ele va ai fa penga re filifilinga o tangata ia sa moa. Le ko kongu I. Amen. O leito tonu o le fionga pa ia le tua. I ku ai ngaka le manga o ele au aposkolo. Au ke kofi e iskanga kanga me ai. Nanga o me ai me. O lo ko ele lo ko Ola o le ka ua ko me ele lo wa. Sorry. Lo winga la utala me yo me ai. Sa failar ko nga ia re sia o le pua maloka apero lo ia man ko fo ila le falele faile sia o mai fo o le hol so le amako mai sia so le oka le fo le o mafu ko no mafu ko ngor ka poki I le hol le sa le fail makolo fiu eso ele me o manongi le anga I ko kongo fale so le aka kala nga kunga ka pok so le ia la le o la le fa o mai ka ko o ngangare o ngangare ko lu ponga ai wa ngalo po le meu kailo ia ia o se aka le ke fai atu ia le nga le kupu a fai lenga kupu I le ulua e kalesia. O la kupu e kuku e kalesia e o mai de asa ringi. A se o kako wawa ai mua la. Ma ngai ia le manatu. Na au mai fo idea le au aposkolo. O le anga le o pisa. O le o pisa Yerusalema. O vesil me. Ia ora atu la sunga pasta. E ke la ua ia ko inga tangata ia le manga o au aposkolo. Po characters o kamai. E le songa filifilia. Di ia le tu. Ia ngala me ia ko inga ka manga o au apostolo. Ia fa penga fo ila la sile ko kongo le kale sia nga kai ia. Va ai le ka nga ka fa pe. Nanga me ai ni. Ia passa, ma le nga malo. Ai tatele yo ia nga va o tangata ia le mana o le apostolo. Ia tato no. E ko kalango. Ia wal me. Nanga le kalesia le loko. E o lo ite mi me. Ia. Se sa wai jalu oi te mata poto. Tofi ia vai oi au ne misi malelisi ko le mkuka. Ia la o me ka ko me ai ka vali. Ia fo ina. Ki ngangale ko kasi vali si me o la bekal. Kasi le me Manko ele we e kalesia. Wala ko kofia ka kai kuenga. So please. A fai de ko yo e ko yo. A wa quero fo ko yo. Amen. A vai ko kele o la ver ko fikula ia. Ngo fo I kali su lu ma in mele I laulo. La ngai fo changa cha fa penga. Ki nganga le ko fie I. A kela ku ku. So le la ku mai ku yo ai ko fie ku yo. Yo kamalanga e o so mau puam. O nga me ai ru fa le ngalo ka. Ngalo fa mafu kongo. Viere tu. Ole matango fie ole vai ngale chacho ia. Yo lo manino ala fionga le tu. Moni ma fa ma oni e pas. Wa ve vesil me. Wa fa. Ia. Wa le fie ala we lini. Ila we per. Amaka chapter misa. Matale lo tu le misa. Amaka le kale si misa. Misa me ai. So le ka fe so le sambo. Ale me utu. Ngalo. Fa fine wo ti ala tau tani. Ile tufa ina me.
Se ngalo foi se koe inga po a ngalo tangata pito silinta ue tono le kalesia. Se ngalo fo se skanga ka ngalo si vio ki no ko. Dia lawa o tato yaile peona tato tatal no fo ni tai a. Ole mana ungala ole mele o tupu ina ia matua I filifili a tangata. A mele tato te fia tal nom tato wa ai. Po ai tu ai na tangata nga va ai il fai vale. Amen. Le ala fai mai la fionga le tu mo tato. O tangata e tau le leia. O tangata e tu tumu le nga pa ia. O tangata e le poto. Amen. Ia e anga va ai le nei fai va. Le ala fai va lo ti a kono. Ia. E sel maka o kia sti a kono ai. Ku fanga me ai. Wa me. Wala nga tulo sa mo. Wala nga I for ki a kongo. E nga me ai se kulo. Ai vai lo winga le mele met sa fa so re ka mo mori ku. O ko inga ki a kongo foi lele e me e tolu. Amen. Olea. O ti a kongo e ka ule leia. E fa tu muina le nga pa ia. Ma ko e poko. Langa e ma fai o nga se sere ko finga o riski a kongo sau I. E leia ke ia me e tolu. Amen. O ki a kongo la nga tu lo sa mo. E aru manga nga me. Pe ke le ia ia. Mi ele tu ke le io le ata le tonu I le urua e kale si apas. Ia o ku lau sunga. Penga vai ski a kongo ma penga. Na tofi mo le tofinga a wale le ganue I totono le kalesia. Ai solo molti a kono le la o mea I la toa. Nga kofia la koe fa so sole le. Ma vava ai ala ia ngai fa finge ia. Wa kuso o kanga ka kongo ia le pe fa singo ia le mele u tu por fa fika. O fa finge o ki ala ko kaki. O le ingi ala ko angi ala ko providers. O ki ka malolo le sa o fa ngua ma o e ngalu e. Au ku ua nga ki nga ma ka mai. E ko varu. Ya le singa ki kausia. O sko. Ia o le upumongi ia. Amen. Le anga ye si tina ia e fafkai se tina foi penga skolua. Le fa kau fai ngofienga vai. Ia au tina foi le ko kele nga lo se kulo. A le la o mai lo ala I fai nga ai. Ai va e kurki nga uma le ia. Ka no fai po le longonga e o tina le. Le uva ai ku le au malo lo si mako inga lalu aku makanga pepa kai kolu kai fa ale ale le ai mosembea. A tau te loa o tau Samoa. A koko, kako, naua o esi le fia. Naua e fai tau le fionga pa ia le tu. Kasi le ka ngakai ai mea ka ursufuru ai le kau ka le fionga pa ia le tu. O le fafinge ua oki langa kangi. Lea o mai le upua le tua. Kolu waka ngaka le fa mai ai mea ka ursufuru ai. O le fai tau langa, o le tangata mativa, ma le fafinge ua oki langa kangi. E le nga fai kaulanga. E ai sifuru ai. E ai e foi mariko inga fafinge fa pea. Amen. O lana me wo pe wo bring up my everything wo tina na tane I. Langa ka ua. Ai sia, langa lai ai surua. I kua le fenga ngua. A le wo o mai. Le wo le ai. A le fa mai ku la fongo. I tua, le sifuru ai. E ai fai kaulanga. E ai tangata mativa. Ko ai le mar fafinge le. Aki kiro finge le o lan mele kupu I. Le kalesia. O le ai finge. Ko vai la I. Fa mai hala o ngale tua. Ya o ele fai lau fa ko anga. Le kua. Fa mai ya. E alu e ao lo fangua. Ia ko piko fangua o lo fangua. Amen. O lo ko vingi. E la waku la finge le. E lo waku. O le finge fa pe le ngala ku au fa pe ko I. Oi. Le lo e pasta. Oi fa le ngwa pasta. O ruta. O fafinge woki nang kangi. Le nga alu fangu fa pe. Samoa. Le o ke siano man fa tutua. O ke vai mawalalo I fafinge woki dan tan. Ne anga o ke le io le aka o le fafinge woki lana tan ele tono le fingo pa ia le. Wa vai.
e makua ia lofa le tu i fafinge wale aise na tani o le fafinge wale aise provider Hallelujah. fa fer fafinge foi le sa ngofo mal perfect le o sau le uso au perfect o sa o ki kamalo a mai la fa ngau mai ave kongi e le kara fua ka fa penga Amen. a le o vai e nga maka chapter ai paro mar misa i Yerusalem ma forse o misa kan ka ele complain kan ka ele I ka ngaka you taya o nga ola ko fa finge la o le fa nga finge a ngai fa finge o fa finge o ki la ko kani o le se o nga mo tato ka ko ala lo fa finge fa pe a tonu fo le mai mo se tina le tai au ni o ti santani ke le lopo le ala ngona yo ia pe a fai o nga ke nga lue ko kongo se e kare sia kai mingi e fai ngi ku fanga mea ai uma enga e le sau mea o le sena ngona e o ia fa ngongo kai pena me le o tupu i ia ka kia la fingi wa le o e mana mala le o e fa longo mai le o ma ava ku le mau o fa fingi e kai pe o fa fingi e o le taimi o le fenga inga fo fingi e a fa fingi e la fa mai kua ia a alu e alu fangua kungi mea kungi mea o le ao uma piku fangua lo fangua ku mea nga mo e tangata matitiva ma fa fingi o ki ala ko kangi fa fingi le tua ale wo o mai I le fenga inga fo le ala wo le fanga sa o ala fingi I le ki kira po le se sema o le o ngai ku ma le o ngai I le kala le o ka ko I le fenga inga fo le tusi le o ngalu o le kaimi o apostolo le fa mai ku le se fo luai e ai fa tauranga e ai kanga makiva ko ai mar fingi wo ki nang kang ai alu e o fangua ku ngai ngisi me kai pe o me renga fai po sai nanga o fai ngaro soli ko kongi me ngai ngisi fusi ku le nga la ku ruta o le fingi wo ki nang kang Amen. le nga la ku wa ku inga ia mari tele fa fingi wo ki ala ko kang ai ko kongo le fiongo pa ia le tu ale wa ka ko wo me fenga inga fo ku si o ngaro le au apostolo po so o fili o Yesu ale o emo en o le fanga ia manga ia le ala wa el tofa foi le o fenga ruenga ko se fulu lu ale manga ia o manatu o le o apostolo sa ili longi kanga ka se ko fiku Yeah. la ko ke fai ele nga ruenga le o lo la ko fai va le olea e kufa me ai ele ka kau o nga mako fai le ngaruenga kau la unga le upo le ku mako ko aku ko kufa me ai Yeah. e manga o ako inga le o apostolo ia ku wala ko le upo kai mi uma a o me ai ko kofi la ngi se o fai o le la ko fai vale kufa fa so le ka mafkanga me ai o ame mau mai mariu ma sa fai fa pai ponga ku fa le ku fa le ele ko aku la fa ngaru ele ko aku la apostolo le ku fa mai o le ku ngau ia la apostolo le upo le ko ma le la unga inga le upo le tu asia le ngale wa ku pur ngaru Amen. wa ku pur ngaru ko ngo Yerusalem we va ile ma ngai o le manatu ne o mai fo ile mafa fauma loko le o apostolo e ku esse ala ko mo upo le tu Amen. o I le o vai le ala wa maka le wa ye le ora le o fai le ora ko mo le karisi ku esse ar tanga tau le tu po le fai feo me I mai lalo I le o fai la o li e ka o ti akono o le ala la ko fai o le ala la ko ki o le ala ko me fai kufa la me ai kufa fa le o la ima fa finge o ki ala ko kange le wale fa nga le o ri Ja, Vai fa de fela fine o sola lanza. ye halwa ya I o le fenga inga tu ai me fa penga man ko e ki se lo ko ngi lo e ma ya e sola la me fa penga e no minga e kere ai ko sa minga e ka o E mantua la ele yoti. O sola. wo sola le ai la I
e kukusa le male e kukusa e man ko le o mai o ke fake ai ala wapa le anga fai e nguru kusi ave ya mose I mea fa pe ngar fa ke ole ia ole ale ka ngame ia le fai ngi ia le ko e fai fa masingonga fo ie foi lele o la le ngole ole foi lele fai fa masingonga foi le kakala I fa poi ponga le o le fai ko o fa masinonga temine a fe me nga maka mai o nga maka mai o ke mi nga mai mo se manu le fa mai fai le kusi foi lele kusi ke fa te ai le ava ia le o mer ke mi ngai fai akus fa penga ke le lo ya pasta pe penga va iskan ka fa penga ia or lo winga ra o la tana foi man mele ma ke fa so amen si ka ko va ai lai ko nga ka ia po le ale o le nga va anga va o tanga ia ia o se o nga mo ka ko uma o se kala fa ka ia fa pe o se fai fe ia si la koko ai va ai le po o se tangata fo I le ka ule le ka nga ka mi le ia bas a ka u ia ta ule o lo no wingo tangata fo le a mi le o le tangata o fai mele le fo le tonu o le ka le sia va ia ku angar ko lua fa nga o nga le lunga li mai mar fa di fo ko o lo la po mai ia ki lo fo le fa pe le fili ki lo ku e ko fiku fa nga o sa mar fa di fo sa mo le ulo fa pe o lo ngo wingo nga ke va ai e te va ai nga luenga tanga te ki fili e ka nga le ka nga ka sao e ke fili ia au fo ine o tato va ai fo le e lo ngo fier tanga ta fo le lai ne wa ko ko inga e ko upu le I o le tau le leia tumu le nga pa ia ma le poto amen o ko inga ka la ia fa pe renga fili tanga ta to fit I le urua I ka le si o le la ko fai vale ma o la to fo la ia ka u ko ko le ka le si o ti akono la ko ia nga lue lufi ia me ai me fa pena o to inga tanga la le nga va ai le o aposkol e fili mai I tanga la ki fai vale a wangi ko la unga le upu o aposkol ko me ko kufa me ai va ai de manga ia passa para si me wa le u fa so mai la no ma na ia tele me le uchacho no ni chai ia nga fo I meni o nga luenga amata io ele tua wa le o le tupo le wa I kalesia ia chacho fuala I nei vai tau le uchacho ia so singa luenga amata pe fai mai le au na le tua mea ia alma ngai o me le uchacho fai tau ma chacho o ina le chai le anga lo fai malchala tu spa ia o na po ia wa fa ato a tele ina o kupu wa tupu nga luenga kupu al mela le wa tupu ai ele ngata wa tupu nga luenga ai ko le vese lo mane mei kupu me maka pepe ai me ai I vane ole winga la le tala Nanga ole upu ale le sau I le fionga le tu a wa ngalo o la to fa fine wote ala to tani I le tufa ino mea I aso faiso ia ale ngalo I ngai au so o ko kele ko kere fine o kena ko ale ma na ia la le ngalo me o tula I mai ia la wa tupu ai le mea fou le wa tupu le manatu I le au so ia ona tala ina le ile to tino nga fulu por fitus fulu malu o to tele so ina ia te tau ona fili ni tangata ia se to fitu le tata ia nga va pe on tata vaso tau le leia ka muina le nga pa ia ko poto ia to fie ila to le ni fai la fai va lo tia kon
Ai lato. Ia, fina pia lai lato lea. Talo ma le au nei le upu. Amen. Mangingo ia. Well. Le ala wa umalanga tu mtamanga mai le lua e kalesia. Le faiva. Whakakianga o le kalesia. E le whape umangi a lima tausanga po su tausanga. O la whaise au masau kufa mea ai, whailea mea. E koi tato nua fo le nei taimi u tato iai. Ia. O le silo. Moni mwhama o ni. O le si e kalesia. So le, o tupu alga luenga. Ia la e kau pavea si au ngor ke leo. Pela le kau e ko pela. Ana mana ia. O le na saili. Ia. O le na saili. Pe fili. Ni tangata e tau le leia. Ia. E le fa pe lo e lo tu tangata fili lo. Ka mo fai le fongo. Fili ma va le. Wa ele tangata e kingo le. Ia. Ia ai le poto. Ia. E tangata fo le kingo le ma au malosi ia ele anga pa io le tu. Ia. E le tangata e tino le ma au le. Ia ele tangata tau le ia. Amen. Si tangata turo o si tangata fo le a kango faise me kango fa kumu lima. Ia. Amen. Ele o ye le me fo le tau le fa maongi ko ai ku u mai longa se la pasengi. A kango faise tonu lava na le tinu o le fa we sauna. O le tonu lava na le ngono o tau ile upu le tau le leia. Ia. O le fa maoni. O le tangata fa maoni. Mana hang fa lot. Manga ia kele. Manga ia o le vai ngare o ta la no ai foi le. Ia kai pe foi langa o le kale sia foi de te o e tu lai mai o le kale sia fo. Amen. Kai pe la o le kale sia le o le ulu e kale sia le mele o pa le mele le ese o le o kupu le kale sia. Le kale sia le ulu e kale sia Jerusalem ma de. O le winga la utala fo ile le kele agree fo ile le fa pe wa ngalo manga ku o le loku nga ku ko Jerusalem o mea umala makufa nga me ai ma me nga fai ko Jerusalem ka ku kilo le di ara site o le story o ai ka nga ka ia nga complain ele ngi ka nga ka Jerusalem ele un tangata ngofo Israel o feme mai tangata ia e o mai elengi o tangata ia o mai eling e mo ia mai eling o tangata Israel o tangata ia lenga fa kafea leo ngofo solo o lai le aso le Pentecosto tau sa minga ia fa pe leo mai umai Jerusalem le langa o mai lengo mai tangata le aso le kam kai pe o le aso le ngo mai le urua I Pentecosto. Tangata uma iutaya. Lenga fa ka fea lai uma ngai o pafulia o ai kupiko o fea ngau mai ko kongo le tau sa minga le aso Pentecosto. Amen. Le aso kongo nga lenga li lingi mai le tua ia le. Ne le anga pa ia I le urua I ekalesia nga. Kai peila o le mele, kai pe o le mele o tupu I le kaimile. O le kaimile. O le kaimile o le wa move on au aposkolo. Fo le kala I kala le. O le ala va ia tu ia. E fo ringa mai ia ka ilo ia o ye po le asa u fa masinonga. Ai o kirkilo le kala. So le ele me o le mele kupu I. Fo le o le fa ilonga kangaka. Fai o tangata iang ku whamea ai. O le au Jerusalem o le au Israel o ngofo I. Ia, lau fai ala ko. Ai le ai masea lo fai sikaka Israel. Le nga whanga ngau I elengi, le o mai I tau saminga. Kanga ka kongu ala ia, le o le whanga ai le o le I. Le ala wala in kupu pisa. Ia, ngai lope nga pangi fusuanga. So, sanga fai a o ko kwa Awa fea ia ngai ki ngā mako ngu mako mai me mamau. Ngai mako a kou lea lo lofa kere mako a kou ngā mea ai. Wha mua tau ai ngā tangata tau te. Ngā kongu mea kongu Māsangi ai tangata tau te. Ko whawhenga ngalo. Whawhenga ngalo pea whai o lenga o mere kausami. Ele kaunga ngalo.
ia le mea leo ia o ele mea fo ile ta o le mata pepe selfish nga la ko ko pipia ku fa o le ve se mea ia mea nga le ku pui ia le la fa solo mai lo le I lalo ma ia le la o ka un ka pasi mai o le o fa mo fin au ia le au pa skole I talo talonga ia ma au le upu ia le ala u fili lo la fili me ia to le ala ia kanga kai ia ko fiku le ala mala u atua ia ole fala mo fola il foi poli ma o le foi le upu le to tele lava ia le mali ia mali I tanga tai fai le mele onga mo ia so se nga me tupu ko mo ka pe mereng sa mo ko pas ko mo ngi si ma fo fo le o se me le anga ia fa nga mai si wala ma si o e fo ia ila le mele o ngi ko kupu ngi ko o ko sa minga si kausa ai ko kupu fo le mele o le fa nga o finge e lengi wotia la totane so ia o ko le si kausa minga mangi si fa kasinga ia la o lo fa soli aua e man ko fo me nga le nga pisa ka ro o le fa nga o finge wotia la totane ko ese ngi pusa apa nga se lima Amen. Ja, vai foi lá la fa la wotu ngo le bodi o le foi le upu li to tele lava ona fili le e la to ia Stefano o le kanga ka mua le ia falo o le tangata o tumu le fatu tua ma le nganga pa ia we vai tangata le o kanga ka fa ko ko kumu le nganga pa ia o le ala o mitere le condition o kanga ka ia manga ai ko inga Amen. tumu le fatu tu o fa ko tangata poto ale o vai le mo le usala le wa tik uma pusanga ko le application se ke fango I ko inga o tangata o tumu I le fatu tua ia por tangata kumu le poko ia maleanga pa ia kanga ka mo kanga ka longa ruo Filipo o tangata kolu o pokoro o le fa o nika Nora o le lima o Timona o pane o pa mena o pa nema ia o leisi o Nicolao o le Antioka sa lotu I le lotu o sai ta we vai ko fikule kasi kanga ka ese mai ko fikule nga oi ngar kanga le muri alonga ngo o fe me sa oi Antioka. esa me Antioka o fe me nga me Antioka I Pafuria po Antioka I Suria o Antioka I Suria la nga ko ele ru e kalesia ono wingo Antioka I Suria sa o tanga tale pa wala le kanga ka ese sai kanga ka ye ko fiku ko fiku le nga fili ele au apostol ia la ko fai vale o ti akono ia mar ku fa inga o me ai la le me wala nga fili ngi ka pe ko fishi o le tangata ta ule leia o tangata tu mule nga pa ia ma tangata kanga ka popoko le ala o tik uma ia vai nga ko lu ko fiku da ia vi ele tu mai sau paki o ke aka mai sa pati vi ele tu ne tai mai ora tu watu ya che la tu ilumo la au apostolo ona tatalo le ma fa e o la tu lima I o la tu lu ia nga nga fi ku lo ilumo la au apostolo ko sfulu lu ale le kamile le ko sfulu lu ko ia ko sfulu lu ia le nga fi Yesu au apostolo le ala ku le ko fikule fa e lo I lima o ko inga kakalo ai lo molo la ko fai ia vai kasi dea ia le fai ta tau e u maron ko kofi le fa nga luenga po e kofi ki a kongo o po ia mai le fa e limo le o tanga tau le tua po le leader po le fai fe au La fa nga luenga. ia le fa nga luenga ia ta talo ai ia mo la ko ia o filifia
I le fo I vaenga iko o le ngaluanga le tu iko kongo e kalesia ke uso. Kasi le aka le mai I le fai e tatou. Le vaenga le. Ia, whamailola ia. Ua tupu fo I le fionga le tua ua matua wha to te le hina le au so o Yerusalema. Ua au na fo I fai tau langa e to te le lava I le wha tua. Ua vai le mere uku. Kupu. Kupu le kalesia ke uso I fea. O Yerusalema. Aleluia. O Yerusalema langa o Yerusalema nga wha ngau o ia le kalesia. O Yerusalema le nga lilingi mai ei. Le fesoasoangi le nga whaakari le nga whai Yesu I o nga auso le nga ruenga mua au koku o Yerusalema Amen. Se I a fio ifo le mea nga fola inga e lo kama le nga kou whaalongo e a kiao ia nga maua le o kou o lea o le manga e whai o kou ma mori mau ia au Amen. Feme a maka mai Yerusalema. Sa ita uma, Samaria, kava a koa ia mea ka o Israel. Ora kai minga lai lua malo. Ia, umalo, famai, ia se io I tulu, inga ole laro la. Le ei oe ki mai mo matai au ne, ia mau, ka ko tangata unu wese. Lea laua, le mele wo, o tupu tele ia le ngā ruenga Yerusalema, ia mangai le ua fameu ana foi fai tau langa to te le lava I le faa tua saulo le fai upo e varu famai o sete fano ua tumu o ia I le faa tua male mana ua na fai ava venga ma fai longa te tele I luma o le nu mua mai arka hanka le ka umai le mere longa winga e se arka mane pe outstanding arka hanka le o sete fano mai ko fiku le ila ua vai kau le nga mua ka umai le ko fiku le mua ka umai ia le e langa mio malonga o langa malonga soifua fa mai o sete fano ua tumu o ia I le fa tua tumu o ia I le poto e kumu foi male manga e kumu ken me e poko ko fa kumu inga le nga pa ia le o confirm mai lunga I le kami le nga lau mai ka ko fiku. This is a confirmation of his life. O kanga ka poko, o kanga ka whaakua, o tangata e whaatumuina e lea ngang pai. Leo whanua inga mai lalo foi. Le kau kala e foi upo e fiku. Ia, foi upo e fitu. Le foi upo e lima. Leo whamaungia mai lalo I foi upo le vanu. Ia leo langa o sete whano. Vai foi la ye. Whamai, o le mea lai leo whaia kaka, I wonga whaia wā venga. Ma whaai longa te tele I luma ole nuu. Wai vai e le ngale au aposkolo lau ke whaia mea. O e tangata leo whaia wā venga mea. Leo whaia ki a kongo. Ia o kako. Pi ona foi le whalangolango whapenga alu whaife aunga ki mwhaingonga exercisinga le authority le ua mai. Leua mai le au whaingaru. Nga vai leo whai e ti a kono ia mea o wā venga ma whai longa ke. Ai whai e ki a kono kaka leo o sete whano. Ia o ila, lea langa kupa lor whawhika uri. Lea lau whamai. Ona tutu mai lea o isi o su nako. E ta ua o su nako o lipetino. Lea lau kuku mai lo kangaka. Oi kangaka ia o. Kangaka ia ngalulu e kongo su nako. Tangata fo ie farasai o satukaio. Le awari ie kausia ku la fongo. Le ala wo mai against la ia sete fanu. Onga o mea ma fai longa ma va venga ia wo fai ele. E ti akono. Le ala kuku mai le awari ie ku o fo io retarto nunga le fo le lalo tu la fono. Le ala wo mai ke e mai lola. Le o mai ke mai fo le va venga ma meia. Ar ke le o meo mai tangata o ku rene foi ma alisania ma I la tau mai kirikia ma asia vai wo I tangata leo mai I kua I ngu I kua mai I le aso leo ke ua fefi na wa o fi ngau waka o fi ngau ma se te whano ai ele maka o kia o le mele e mor fi ngau mai o le tangata fi ngau aku o le tangata foi le o ia ke ia le nganga pa ia
ai fi nga ua kurukanga ka o lai whakumuinga rea nganga pa ia. Kako wawai le ei, whamai. Ua le mawhai foi e la tau ona te e atu, i le poto maleanganga, o le alanganga maleanganga pa ia, ua ia tau tala mai ai. Amina. Hai wa ina maanga ia. O le ala le ke e mai o tangata ia e ola le kula fonga. Le kausi le kula fonga ia so uma. Ai o mai lai ke e mai e te oe. O le tangata e whakumuinga oe le anganga pa ia. O oe o le tangata whaatua. O oe o le tangata rai ke kumu whakumuinga oe le poko. E le malo ia oe. A le whakakau ka le whai. Whamai wala ko le mawhai o nga ke e aku. Ai tea. Langa lai whakumuinga le malo le anganga pa ia. Ia pas. Sia ole va i le vai ngale mana i tele. I le urua i e ka le si ara le. Le o tato o mai i le vai ngale. Ma ngai ke. Tangata i to fitu. Ti a kono. Le o kala ngo mai ti a kono. A le ala o kala ngo mai lo pe o le. Ala vai e pe o tai ti a kono le. Amen. Amen. Nanga le mo mai alo ngai ngo. I ele tua, moni ma whamao ni langa o leo wa tupu le fionga le tua. Au tato iai foi la ile, fai upule valu iwa, ma fai pos fulu. E outstanding ngata neo se te whanua. Amen. Le foi mo mga saule lisi o to fitu. Tangata na filifili e anga waa i whaiwa lea, tangata e tau le leia, tumu le nganga pa ia malpoto. Mo me foi le ngose te fala. Ia. Ale wo fato te leina le so o mau tupu le ngaluenga. Le fu koi mo me le ngose te fala. O isa lo. O le winga la tala. E le o ti a kono uma e mwhainga la ko whaia wa venga mwhainga. Na o le ti a kono ea. E iei le whaatua male mana. E mwhailangi a kongo mukanga. Ia. E le se manga. Ai misi a ko mea. Ai mana tua le nga panga piki mea ngai ko. Amen. So le taula na e kawa kai peo se whano. Langa lenga tik la ko mea ngai ko rua la ko. Il filfilinga o la to. Ai pe o la ua ai foi lele e. O se te whano. E pe foringa mai foi lele o le tai ti a kono. Po le i la wa ai le langa wa le faso solo mai ari tus ke longa kankare piko ia Stefano o Filippo amen e ki kilo foi le ia Filippo manga me fai pa wa le ka ngalu kala anga fe ave i solo le anga pa ia nga fai mangimo haleluya fai mangimo amen ai sia ngia o me ole le ile manga fa kumuinga le anga pa ia amen anga le pela nga isi uso ia to li mai le fa makala mai o ke kari ko kusa leia le anga ko fili langa lenga ko li fai uma la ko asa ki ako mo ikanga kai ko fiku aru me la le to amen completion numero fiku manga ia amen o le kala o ke le ia ka ilo ia so foi le tite ala i tu ale tino no le te sau no tonu al vai nga le o te tau mai wa faia va venga ma fa ilonga te tele i lumo le lu o ina faia ti a kono o ko e kupu le mel ke milgri pe a fatu la se fisi vi ele tu ia ale upu mon e te tau tupu ai tupula pe fatu muinga ti a kono ilea ile mana iai ma le fatu tua na le fe metala tu spa ia o se te fano o tumu o ia le fatu tua male mana ele mfailanga fai ka ko ngi wa venga mangi failonga pe ale ia te ita tole le mana amen mfaina e ola le fatu tua e ale se mana ele fata to venga venga amen man fa ilonga i lumo tangata ya pe ola kai kanga mana i tel mele po ko e kupula ni kai ya vi ele tu ale pu mo de tontu e ka un kupu e tau ana tupu i tu tono le e ka le sia a ke viso amen ai a fai tu lo sa mo ma le fenga luenga ma le o kisiano ni tai
ai a fai le o toi tupu ko o matua le tupu a even ai le fai fe akulo o nga malo lo se mai ma mea fape ma fai ni va venga o longo winga e le me le o misi kongo le kalesia ke amen ke leo le me le o misi to tono le kalesia ke wala o nga le kukupungi mea fape ngi va venga mangi fai longa o nga ke le le me le o misi a tono le te mai mo ma le tai au ne ia ele kusia ko le lima nei po kala nei mo ka ko uma tau tala foi nei kusi foi ia ke o ia ma se pasta langa le ma ke fa so a ku ngi ke fa pe ia le ke sia no ma le fa tu ai uma mai e foi le a vakule upo le ku foi le ma ke fa masingo i o ko le ai o ka ko uma le ke sia we need the power amen all of us le mele le manga mi e ka ko uma exercise le power exercise the authority exercise le pule amen wa le fisidi where's the authority o fe o ile pule ale wa manga mai su le pule ya ka ko amen o le fisidi la o fe la o ile pule wala ngale mafai ngo exercise le authority o ngo le se power wale ai se manga ko vai mo mori le se pensin le se karisin e pe o le ha le ka le sia le e pe fai tu lo sa mo le o fai nga pa ia le tu ni a fai o le ku kupu me tu tonu o le ka le sia ke riso o le fesini nga mo ka ko o le ale fauringa o le ka le sia le o fauringa yo fa lo ye o ile ko fai me ele I fai se pekelu ma se ankele ma se yoange ma pa ko mai o mai e ko se fulu lua le o la e la unga manga ngau ala ko ma finga ngau ala ko ka kalo mo fai kau le upo le tu ai le lo la le e fa malo lo e ya ko mo o se tupu ba ve la le o sa va vari pipili ti a kono bene kufa me ai vai a kunga o me ai mai o so ku ki a ko so fa yesu ku me nga me ai bene so fa yesu ku me nga ro kan vale o ke manga o ke de wa va ku lo le ele urpu that's yours take it na le fa pe o va ku le urpu a ko manga o ko va ku mosesi ya langa mosesi me de ai fa pe ngata tumu ile nga pa I fa pe ngata poko fa pe ngata ya e fa ku amen vi ia le tu vai le manga yo ngime mo ka ko ele no ta to uma ele fa pe o ma tala no atu fa pe o ma ma fa pe o ma o perfect po ma o ato le ai ole upu mo ka ko uma asia langa le ka ko ngore ka le sia ke so amen ia a fai o mai mo mai ia ona ngofo ale o ia ma charge yourself amen fa masingo ai oi pa pe nga foi ma o le alo ki ke le fai ia fai fa le fai po fa tu muina o le nga pa ia la mere fai po ia ja o le poto fai po ia ja o fa tu ile mele o nga rue kai pe o le mele o tu le wa nga soli wow ese male mai amen wi ia le tu ia pasto ole mana ia le mele le tino fonga me fo tatu ai ngal le tai wi ia le tu fu ala I lunga I le tai na fili ai le to fitu le male tala le wa apostol oi mato te fina I talo talonga o la pisi kai ki a kongo malanga au ti a kono I ngaruenga ale pisi a kula wa apostol I talo talonga male au nanga le upu ia o le ala ya pe la le upu le ngai sa no a sa ole ora en fa ngalu lue uma le tu me uma e wa ye le mana o le tu le fa ngai yo ye chai ti a kono malanga au ti a kono o le mela le tupu e tu la I me tanga taia e fifina wa ke lo a o te mi fatu muina I o le nganga pa I o le tu e a tanga taia tutu mai tai pe o le tala tu spa ia ona tu mai le oisi
o le sunako e tā ua o sunako o lipe tino o kurene fo'i, ma le sānia, mai lātou mai kilikia ma asia, ua fefina wai mai, ma se te whano, le tangata u whaatumuina i le wha tua ma le mana, ua le mawhai fo'i e i lātou ona, te e atu le poto, ma le anganga pa ia o le atua, le totonu o le toina. Ma le whaatua. Ma le whaatua. E uma mea ngai kolu ko. O lea, o longa qualifications le ko fiku uma lea. Amen. Lenga sa idi whape, e longa ka whai ngaruenga. Interview ka whai ngaruenga, a whai o condition ia ma mei e le manga oil company. E kilo ala company mei e kolu. I te ngata ia ko interview, alu, ia tik ia whape ui, o soli, mai, kasi ia. Se ia o ala nga finalize ia le, ia decision. Ako inga. Le ala o mai kankai. Ele whape nga piki sa o mai nga whiri. O longo winga se kai mi uminga fai fifini nga au apa skor. Fai interview. Inga ia mita la ia consistency. O ko inga kanga ia. Lela o nga luer ku fanga o me aima. Amen. Lis kamare. Elis kanga me ai. Elis kamale le son ko lua. Aki kilo ko le ko kele fanga o le skamare nga le nga ko kasilo nga kali le fa penga o le karkar ngo ko fa pe fo le i se va ai fa le aposkolo ile la ko fifiria ma fa kar ngo ingo le ava ngo e fiku ava ngo ma ngai Yo nga anu rola i. E whakarikari mai le video call pune ia. Amen. E vini yo mai sorry. Sorry. No more vacancy. Ele iso ona filifilia ele o apostolo to fitule. No winga to fitule. Nga iai umale nga vaare. Ia. Kusa lewa te qualify I mei e kolu. Amen. Nanga kolu a mei e ka mai. Le ala sa kilo ma si sila la o aposkolu. I tu ainga tangata. O le ala ko mei e kolu. Amen. Vai lewa piki sa o mai. E mua mai tangata ne o Stefano. Se kanga maka ukir ngaka le o Stefano le uru e kalesi. Manga mei nga fai. Aki kilo falar kanga le so o ko lo ngo. Ele se kama kanga kanga Filipo. O tamiti fale ata mo tamiti ya. Kamiki mai o ya ka ko. Le masavai. Le se savai, le se tutuila. Ngau kamiki uponu ai. Kamiki apia. Hallelujah. Vai le aua ale paka I kupa I lalo whenga kamiki wale. Ia re tua. Manga ia o le ua tato tata noa foi le. Ma va ai le lei ko inga kaka ia. I laulava ai. Foi le o ke kari kongu wa mangkua lenga piki rongo winga le ua ko li fai umara o li ia to fitu. Ia inga ia ma foi ia tonu le manga o ia ko inga. Ia le tangata. A fa pe skar fa kai e kaunga ia ke au lea. Le tanga fa pe o tangata tau le lei os fa kai inga le fa ia ko. Ia tau na fa tumuina o le anga pa ia, tau na ile anga pa ia tau. Ia e te tau fo ila ona ia le poto. Ia ke o me e tonu nga vava ai le suenga lau kangaka. E o maila e faile nga ruenga lea. Le anga lea ua pisa le. Va ai le fo ile le mafau le mafau fau ko ing. Le va e ku le ua kupur nga ruenga. Le ua tupur nga ruenga le tua. Kere ngaka ia ua la ko karia. Ma kari komu. Le va ia ku. So singi ka mai mea whakau wa le o le la va koe unga koe malepe le ka le sia I mea.
e unga koe o i tanga te tua kalu e angi me o le mea ai ia se o nga kele o mau o nga pe o no fai atu au ia i to tonu o tusi le ma te fai tau atu i le amakanga le mafau le au aposkolo le au walanga lako sa ilia intanga tai e o mai fai de media ia male tu ai nga tangata male tu ai nga tangata foi le fa pe me ia pulia o kopo ia mai pulia o so le ia o mai o no malo wakari o kofi o kolua ko lima a foi fidinga ko fiku foi le fidinga i se au wala foi le in order ele o se au wala foi le loe mauku foi le maua ia le lei ona fili tanga te fai alanga me ai ke ro me ai e malepe e kalesia ele nga o e kalesia e malepe me o me ai e malepe foi ia inga e malepe ai ngu o feoki kanga kai me o me ai ku fanga me ai o le ke man ku ale si tangata nga maliu foi me fa pe le elengi le lopo o le a ko elengi e po le e tu ale tangata fa o le oki le o wai o me ai e oki ale tangata i me ai ia le ala manga ia vai le tangata le o Filipo o ile na tao fa uma ka kusi ia pe ona fai atu ia pasta aya oi ia nga va ia to au le tenga lui kokong ele fa pela nga o ki akongo e ka foi nga ve ile awa e tau ona la ve ia le kai o foi le maftanga tama tai maftanga tina o le tai o le team o le au i fonga le i ministry umale le kokong o le kingo le kalesia ke o le ko inga kanga le ko nga va ai to inga tangata fa pe ye le nga va ale tangata fa kumuinga le nga pa ia o le tangata ta ule le po tangata mi ule le e ma tangata poto o tangata ta mai tangata poto le na fa i unga e anga malu e loto mau lalo me manga e akangia mai afo le nga pa ia i longa so fu de ongo sai e alofa and so on ia pe ole le lawa vai ne makaukia o tangata le me o nga fai ai kuku mai lo tangata ia ngo mai ke mai o tangata ka sikula fongo le fa mai o tangata o le o mai se mai su nako o le wolia le ka usia kula fongo ko su nako ko kongo i salem la ngai le kasi se kari ko nga sai i salem le o far sai o le au satukaio o le au heritiano ia maisi mau kari ko nga sai ai au femenga makamai ai kongo i salem ale ala wa ai lola ile kari ko ngo foule ma mele kupu i le ulu e kale si ale ala e ofo ore ke ele nga mai tangata i o mai ke mai lenga mala ua ko i le foi pule eva nga mai e kaper kari ko ngo ale le anga ma losia i sai tama i sara eluma ile kula fongo ne ala wa mai kape mai nga ele ma fai ale fa me foi bu mai ua le ma fai foi e la to ona te e atu i le poto ma le anganga o le anganga pa ia le fa kumuinga ai ua tau tala ai ai o kau kala ai la tanga le o Stefano ai vai la me le o kupu nganga o mai a check o mai ke e aku va kunga le ma fai lo mal plan la wori and they turn around ia a plan lo le me e oki e la sekfa oi vai o le mene nga mai le wari nga mai ka pe ka ko ngwa ne ai mai se ata ngata ia ki kilo kunga la fa malolo mai makuri ki mongi mai si me ma va venga ma me nga fai e sektifano ele ala se me manga o ka mai ka skula fo le anga ile ka ko mo fo pa wala me o ka pe lo moria le wari ale mai fai ku ele mang malo le ala la o sau lo le lo il foi pule fai mai
o na lātou whai le mu atu le I tangata ia lātou mō lia o ia whapea. Vai. Lani me leo whai. Leo kau wha so kangaka. O tangata leo mai kau wha longorongo ma po le ale winga o leo makanga kumu mai kangaka I le ekalesi. Alanga leo wa iwa venga. Ma mea I o whai le ala kumu. A leo mai leo ria mo mongo mai fo ala ongo le whai kai le me lea. Ia se te whano mai leo ria. Ia foi le iwa venga ma mea o whai e au ti akono. Whamero mai wha oso tangata. Whai mai lewe I le whaupunga. Ua mātou whaalongo atu ia te ia ua whai upuleanga ia mose atoa male atua. Vai. O le mea le umanga o wha oso le wai ngatangata. E mankua le kumu. O le kumu o le aso o tausaminga. O le kumu I Eusalema. O le whaupunga ma le mea le wha oso. Whai mai ea. O le ka oi mose male atua. Ua lātou whai upuleanga ia mose atoa male atua. Samo, ai whai kaunga re whionga pa ia le atua. Ese male alo lofo ringu ia mose. Amen. Ese male alu loko kangaka ia mose. Aisea, langa la ko keilua o mose nga mai al kula fong. Ai man kua kula fong, ere se kula fong a mose. Amen. O le kula fong le tu nga mai a mose. Au tangata. E pe ua kua ia mose, ma lofa ia mose. O ngā ora kula fonga, ris kula fonga mose o kula fonga le tua. Whapea maa le mea. Ngā whai e ai, ngā whai e a apo malanga wā I ana pota. Morianga whapepa e whai kau I. Whamai ua whai upuleanga I a mose male atua. Male kupu. Whakukusa le leia male morianga le. Lewa mai mo lia ai. Whapenga umai ia upu ma mea ngā mo lia ai. Foi le Iesepela. O Iesepela ia nā pota. Ngaru ave ilumoringu, ngaru ave ko inga whamai o whai upu le anga le kangakangi. Ia mose male atua male kupu. O le kupu o apo. La kupu apo jaimina. Ale mafua anga ole manga o ko vingi. Lewa fiu ia kupu apo kangkang ia na pota musu apoka. Mai lo mana pota saulo maloma ko fa. E mo fa penga. E mo fanga ru fa penga. Ai ka umai e manga o ko vingi. Sau ai o ke pole fa karia. Nga plane e fa fingi menga o ke na pota. Olea. Fa ngaru fa mai kanga ko ruai. Ile ai kama ula vale kama fo ia ka fa solo. Ile shopping center. Oli nga ko ruanga mai fai mo ni mau. A mai luma ngo. O ma uanging ma fa lo fai. Ale lo plan uma fa fingi. Amen. Le wa ka ur ko ruale. Nga kongi kupe la ko ruale. Inga ia oki na pota. Ai mau ko inga ia. Ia ko vinga na pota. O opo ia la e va I kongo le fiong pa ia le tuanga ka o. Ua whalong, o whai upu ia mose ma ua upu leanga ia mose ma le tu. Ana mori anga whapenga lenga. Leo whai I. Nganga whai I spela. Ma apo. Wa ave luma ko inga. Inga ia oki la ia skama o nā pota. Nā pota le sianga sala. Kalu wailea, le manga o le ko vingi. O le me le ababa ai e. Le kukusa le ia mal morianga le o whai I. Wha oso kangaka. Ai baba ai le whai kau whai lalo I. Whai mai le ka oi ma mori mau pe pelo. O ai le ko rua lenga mai e whawhinge a mai e mori mau I lumaringu I opua nā pota na whai. O kangaka. O mori mau. Ma whai mori mau. Nganu a mai kangaka ko rua. Ka whawale o le. Foi le taulanga. Mai e mori mau pe pelo. Whapenga whai lana me le kupu I. Leo wha oso kangaka ngai ua langa. Se whai kau whai lalo pasta. Whamai. La to mo lio ia whapea. Ua mātou whaalongo atu I ate ia. Ua whai upu leanga ia mose a toa male a kua. O ai kangaka reo o mo lio whapea. O se te whanau. O whaalongo iei. Lo wha oso kangaka. Sau rei whai upu e sulua. Ua la tau wha oso I le nuu wai. Leo wha oso. Walu umarango.
Whaosa umanangu. Ona tutu mai lea o i lātou ua po e matai ane ia te i lātou i le fono. O lea lau ave whamasingo. Kai pe o le mea lenga whai ana pota. Wai whai lai e. Ua tutu atu foi e i lātou. Wow. Amen. Ua wai whai lai e. Ua wai le mea lenga mau mai. Ua tu atu foi e i lātou moli mau pepelo. Lātou te whaape atu. Ele mapu lava le nata ngata i le fai upuleanga i le nei mea pa ia. Ma le tū la fono. O le mapu. A oi tangata i, o mori mau pepelo. O mori mau pepelo tangata i e to rua. E whapenga upua. Ale o li i e ko rua, renga wha akongo e se pela. E mai e mō lia nā pota i luma ko inga longu. E whai ei. E kukusa le leia mori mau pepelo renga whai ei isu. Na matou whaalongo. Langa i whai mori mau pepelo e kemi Yesu. Nga mako whaalongo le kangaka lea. Whai mai. O ke wha umakia, le whale le kolu waso o koe whakua. O ke le pekia le malu le tolu waso o koe whakua. A waionga upunga, o po mori mau pelo. Kusara e la kumanga koe e solo i lalo e Yesu manu le nga sau o ye. A koe whaku le Yesu manu. Iaso e kolu. Ai le o le winga nga e wha le nganga whetalai nga Yesu. O lai whetalai Yesu i longa maliu, malonga koe ku. Le ua ave le au mori mau pelo. Mako whaalongo whai kalare. Mako whaalongo whai kalare ka maloa. O ke le pekia i lalo le manu le iaso e kolu mo o koe whaku winga. E maka ukia le me leo o le mori mau. E maka ukia. Wa ai oe ke o wha mori mau o e sesi se me pepelo. Wa ai oe i wha o ngā o e sesi. E wha mori mau oe i se mea o lai manga oe. Sa mo, ia kako makaala i mea whapea. Leanga e kele kangaka, ua bribe i mea whapea. A waku i ele kupe e sau e ke aru ke mori mau. Waku le awhi rea, sau se e mori mau. Le ala mori mau le la aru e whai. Le la aru ke mori mau pepelo. O leo whakau e kupe. Ai ke sau ke alu e whai mori mau pepelo. Le ala ua tangia mai in me lea. Whaoso nungu. Whaoso tangata. Ma kua le kumu nungu le i kaimira o kausaminga. Le ala. Wa koe a mai loa na makamai. Moni mau pepelo. Le ala ua mai e moni mau. Wha mai. Ole upuleanga. Upuleanga. Fo lele. Upuleanga e le tūla fono ia mare ai. Le nei mea pa ia mare tūla fono. A wā ua mātou whaalongo ia te ia, ua whapea mai. E wha umatia e le nai Yesu o le Nasareta le nei mea. Vai leo koe kau apia mai i le mere ngo whakua. Whama ia. E wha umatia e le nai Yesu o le Nasareta le nei mea. Ma whaali liu e ia le tū sātu ina mai e mose ia te i tātou. Le alae ka ofia. Ka ofia re kura fo. E mako i alo lofa le ngu ia mos. Ao se upu ia Yesu, le whamaia. Whamaia Yesu ngakea. Le ngu wheka ua kuangi. Ia pasta. Waku lau sunga. Ndela uma manga ia. Po la foi so finangalo. La foi se me wa vatu le ngapa ia ia te oe ia. Ia le tua. Te lo le awa manino na i vaenga i wale walam lam whai utatu pokala. Mele e se le manuia i o le loto i le whalongo longo whai mal whai tau le fionga le atua le tae a whafunga me tatu ai. O le mele o le tuu atu o le mori mau pe pelo le tangata e kia le whai. Nga le whai mai ua tuu atu fo ia i la tau lea. Mori mau pe pelo la tau te wha pe atu. E le mapu lava le na tangata i le whai upuleanga i le nei mea pa ia ma le tūla fono. Oi, le kalmo ia amos. E pensa ngole ti ele se tūla fono amos. Tūla fono ale tu. Ia le tua. Ai le meu kami i el ki apoloa. Ai sea, langa wala tō le mwhai se tifano. Ia. Tangata le whatu muina le ngam pa ia. Amen. Amen. Tangata le ele mana. Kei lo Ia le whapina tua. fini. Ale mwhai el fili oi. Leanga o si me mana ia lenga e ta ua. Tulanga foi le o le ua tatou tal no
pei o le whaiwhe au, le wanga i mai lalo i ti a kono, le staffe mai ei le tangata e a whatu muina le angang pa ia. Amen. E ma le poto, ia ma le tau le leia po le whatu atua, wha maoni. Ia, le wa mata sau lalo i ulu tai o ministry. Ia, le tua, ia. Ai mantua se te whanu malanga team. O mea umai e qualify e se te whanu. E qualify e fu langa team. Ia, le tua. O le winga sa kaika koe so atu ni tai au. Le anga o tātou o tangata filifilia. Na filifilia i tātou e le atua. Peila to fitu lea. Na filifilia le awa apostolu. So ka kōka ka filifilia. Amen. E le ngā whaiwhi au, e le ngā ki a kongo, e le ngā le awa, o le ngā kai ka maki ngā e kaunga i le mana, e tātou o nei ai tangata filifilia. Amen. Praise the Lord. But you have to pay the price. E te tong e tātou le tau. E ma whai e lana exercise e tātou lea. Le mana, le pule le wa umana au mai. Wai lan mele wa tupu. Wo mai ngele wa li ia le au kai kulafong. Wa fiu e whiwhina wa i ma se te whanu. Kami loi kua. La ngai pele le nuu mose. Ia. Ale, mai. E pele le nuu lo la tau atua. Glory. Ale me wa tupu. Wala ko le mwhai al kamanoa. Tangata ya whatumuina le angang pa ia. Tangata le tau tala ma le poto. Tangata le ya lai ele whatu atua. Tau le leia. E ngā umata tau whanau o le atua. Amen. So e ina ta mahati nā whanau au tala wou. We are all chosen. O tātou o tangata whiwhiria. Amen. So o tangata whiwhiria, o tangata e tau le leia, o tangata e le mana. Tangata e whatumuina le angang pa ia. Male poto. Le ala wo mele wo li ia. Ko are ma faia era wo ia se te fan. Kamilo i kua. Le ala wo ia, o e faile mo mo pepelo. Ia. Le fe mea, o la tau tu atu fo i la tau moli mau pepelo. La tau te fa pe a choli. A kale o se ke fanga mo kale ma puale upleanga i. Il mea pa ia martu la fono. Ia mo se a toa ma le tua. Wau matou whaalongo ia te iu whape mai, e whao matia le nai e su le Nasareta. Le nei mea, ma whaali liu e ia, tu sa tu in mai e mose ia te i tātou. Amen. Le vai, e le makau kia le. E ko isari ase me le fili pea o le te me whatu muina i tātou le mana. Glory, le pule. hallelujah. Ai ono wā, whiwhilia i tātou. So ele filifilia la tātou kau ke malilili o tātou whali. Ma tutono o tātou e kalesia. Le ina filifili i tātou ea. E whanga ioi le puli. Kai pila le mele whasea tō le tō ina e le tino. O le ukau mwhaile wali e ka pēle mea lea. Wa vai a kungari ale ia tai tula fono malau yu tai a so le makau kia le Wa kau leo aku ka kasunako. makau le o ka kai sunu Ale o mata ta i a. Ale o mai le crowd le i. A o le inga ka kusunako. amen Di ere tu. ese male mata mo fio le upo le tu mo ta tu Ie le na tu. so a wange i la ku se si bright boy ke le fese mo li mo pe Ia. pelo Ia. pe Afrika la milionga biliona au ne i e faia se mo li mo pe pelo Ia. na le wa bright pelo wali ia tangata Ia. ah Ia. a tonu foi le te fa fonga ma le te wa masa ni game o bright Kai peo mea Isabella renga fai Ngā i reo pōua. ringa e o mai Amen. moni mau pelo inga ia oki ia nā pota. amen Kai pei fo le moni mau pepelo renga o mai moni mau ia Iesu. Ma tō whalongo wha me ngā ka māloa ngā ke le pekia i lalo manu lea e koru aso koe whaku. Si? Au ka ngā ka moni mau pepelo. Ia mai si foi lenga pripis ka foi lele ave ikupi. Ai o mai moni mau wha mai le lopo mai o ngā soo. Ngā oi a kuripo. amen O lako tina inga ia le koe kū Iesu. They're using money. Amen. Ia whai keke mo le. Foi lele ia matahala i tātou ia keusiano. matala i fili Ia. Ua mawhai anga laku se sauia ke alo e le mele kupu Ia. Awa ile whainga le pride. Kusa e pride tangata.
Toi ave le moli mau, le whainga o le moli mau, konga moli mau ai. Ia, upu e kaukala. E tautala. Ele se mea foula le pipe i nei o la po tato ia. Proi pa ka kore whako a pula i kiki e proi pa kamai a pula rea. Na tupu mai le pipe, na tupu i ona pole e kalesia. Amen. Taime la o apostolo. Amen. Le matau tia o le fili. Pe a oina, le se mana ia tatou. Ia. Wa kua i ika, wa kua ku Yesu. Pe vai lai tangata o le se mana. Le se nganga pa ia, le se fatu muina, le se poto. Ia. Nganga wako ale o le ia pai mai bui, e mo. E mo ia, le fai matou tua, ma matou mosi. Foi le. Ia manga ia nga foi mosi nga 5 fu. Wa le wali kausa, ia se fa manu ia nga, ale wasi ase mai le tua de a iga. Ele no me peno. Ava aila iai, ai no le tua ni tai au. Ia. Le tangata e fatu muina, le tangata iai le poto, ma le tau le leia. Le ala ua whai ako mele. Mai ua pula toa ia te ia o i lātou uma. Ua no nofo i le fono, ua i loa i lātou o na mata, ua peisea i o fofonga o se angelu. E vele tangata e fatu muina le ngangpa ia. Pe ia au fofonga o se angelu. Sere ko va ia kungari, fongari. Seri lo. Ia ko ia Michael. Pe wa ia mo seri lo. Ia mas Kali la songa ta ina le o ai li a Stefano le songa. Leo Filippo. Oh. Ia manga ia ka so or kusi ia manga ia kele a. Sia ka kulkuria po femere o ise o ala gare o marka kusi. Viele tua. Wow. Resalo. O pula to. O la foi like cute. Ia. Ai la ke lo la ko muli mau pe pelo ma fai. Aki kino kunga i maka ka le ka. Sole. Ai wa inga no pe ko la pe mai ko. Sore kilo su no mai. Sore pe se ange. Agora como menos ni va con se la cara. Va con se la cara. Que eu queria fai cupe. Eu queria fai cupe. Manga lo le mea lo si de ua po yuka. Manga o cupe ya. E ele tua. Wow, i mo tangata e. Ia, leala. E ele tua. Ola toi loa, tu ona mata. O peisia i o fofonga o se angen. Well. Taimi e fatu muna i oe le nganga, ma le poto, ma le fatu o tua, e ke savali, e te tūlai, e te tautala, e te nofo, ke mori mau, e ata ngia, fofonga o ke riso. Amen. Ia te oe le tangata whiwhiria. Ia mare ngā whaloaro la sunga toina. Ia vi ele tua. Mātanga o whiena o are upo le tua le tūla le aso. Ia le upo mo tātou uma. Amen. Ia e moni ma wha maoni. O whailonga ia. E tau ona hatangia mai lo soifua. Ia mama ua fo ia. Ia ma tātou uma o le tino ke wiso. O le au paia, o le au whatuatua, o le au pele le tino ke wiso. Uso matua whawhine i leli. E ka kauonga ia. E ka kauonga ia ka kouleanga nga paia. E tau ona whatumuina i tātou leanga nga paia. I kaimi uma. Uai. O le au penga le mawhai inga defend ourselves. Ia ma kukupu e la whailonga ma wawenga ia. E atangia ma waai e tangata ia oi. Po o waai lo soifua ma lo ora. Ia o mea ngai whainga i lo ailea. I lo ailea e tangata. E lo e tangata oi. O le tangata whaolaina. Ia wana ngi upu whaolaina ia ke le ia. Ia e whainga ka ia nga whailele nga mau e kelo ka penga o se upu whailele e pe o se stika i kere o tangata. Ia a o leo langa, mare soifuanga kulo ngi kai au. E leo i ele anga pa ia. Ia o le tele nao. Ia o keusiano. O le upu mo kako umatai au ni. Ia kako ngau i o kako mau le anga pa ia. E le ngata la o
o lou lava tangata ia ma o fo ia o le nga pa ia o le tau ona nga kongo le kalesia ki ia nga ke operating ia le ia le kalesia ki awa ale ai mangkua le wa mai ki lo mai ki o le malo le tu pe ngo fa mai ai Yesu ia foi le ia pe te ma te fulu ono o te fatu ina o lungo o papa le o fa ku ngai la o kalesia o te fatu ia te o ki o le malo le tu e ma fai lango iki ia ai le ma fai nga fa o ngaki pe ale isia nga pa ia amen le nga va ai e la wa puskoro ke minga o sea onga me le fe munu ia Yesu fai Yesu a venga me umanga ia le akanga o ki le wa mai ia o le nga pa ia o le manga nga ke fa nga yo ia la ki lono winga ale isia nga pa ia ele fai nga turn le ki so we need the Holy Spirit nga ke fa sua ua ki ia nga fa nga lo le e ma fai langa o ia ka koki ele ma fai ka ko fa nga aisia langa le o ise mana ele o ise nga pa ia pe o le cha ua na mo ka ko umaringi ia so we need the Holy Spirit amen ia ko ke loa nga ua fai loa Yesu i nga so au ko e sale se ia fio i fo le me nga fo in ora nga pa ia amen anga le nga pa ia ele ma fai nga fai so o Yesu mo ma ka la i er kala le haleluya le kai mi nga pum le nga pa ia kulo i lunga mpeke maka lo malanga la kasi ala un e fia ka fa ola inga ia nga si le fio kala masa kai mi uma o me uma fa tu muina o oe ma o me ka ko le nga pa ia we should be like that ka ka nga ka ko pe o le rua i fai fe au ia ma apostolo ia ma tanga ia le wo o mai i Stefano ma Filippo ma ia ma le tere mai nau nga tupulanga ia tupulanga le ka ko ia ta o tele le nga o le fe au le mo tato uma fe au le mo tato uma fa malo si ele tino ke wiso ia ai le nga tele e ka longo inga i pelo ka ko fa ko ia maintain lo ka ko fa ko o nge ia lu pa u lalo ai maintain alo tato fa tu ele nga ka ngi au nga ngi foi ala le mani ala ia ni si foi ala ata ia alo mata mafa nau ia samo ia lo au ona mai foi ni si ala ata ni si ala le fa pe ia le mo foi sava no ia ki e kui nga foi uso le nga o tato va o le fa le va fa tele o le akola au le tua ka so va kas ai vai le akola au ele ia Moscow kasi Moscow nga mo tanga tai to fa o le ka nga ko fa o le ka ko fa nga north south east west o nga lue akola langi me ke siano la lang e ka so le upo le to makala ile malo le to inga ia mawangi nga kelingi nga malo le to kelele malo le to ma fa la kele ma kelele malo le to i lalongi o ngala ikiki leo le malo le pauliuli amen ai fai o le kelele malo le pauliuli lalongi longo winga o makua ila ikiki le malo le tu ala mele manga o ia kelele malo le tu awa kelele malo le tu o ngala ikiki leo le malo sakang le anga o kingdom si e lu le fa pe ai fa pe o le o makua i kupu makelele malo o sakang o longo winga like kiki malo le tu so we need inga ia expand le message le inga ia ke le malo le tu ai le malo sa ia pe se o le ko fa so ko pasa ia le tu fa kai i wo ma pa anga grupo mi se au ke siano ma le fa tu le au pele tino ke wiso o so ma tu fa fine le ia ne tu la so ma le fa lo pas amen mole sila fiel tatu ai nga nei vai nga o le aso ia por taiao i New Zealand nei ia nisi o le ouli nisi o tulangi ia nisi vai nga o ke lope o salo le fiafi ia le ia o le la talata fo taiao ai o le ua o ia le fa mo o tatu o nanga mo to fo ia na pe na sila mai lungo tato screen
Ia le ua ia se fai totoa ua tatala i le atua. Ia ua tatou malanga mo Israelu. Ia le o tua. leila tae au. O le ua whaamanatu mai e le ngangpa ia o sau no le sunga toina. Ia a fai ua le waona ia se moi mitinga ia te oe te fia malanga i le nupa ia o le atua. Ia o le ua ia i le avanoa, le ua tatala i le atua le fai totoa mo Ia le sos tangata. Mm. Ia e whapena ona tatou malanga whaatasi ai. Ia a whape fia malamlama atili i nisi vaenga. Ia mwhai ona so tae meli tatou i meli nai te sila mai ai. Ia whape fo il tatou numera. Ia o loo iai na. Ia ai mo nisi o tatou tangata i whafuatu mani usila nei. Ia whafso tae meli tatou i meli. Ia pe wala mai fo numera nai lunga. Ia por tatou numera vilifua o le o walu se lau, wha lima, walu lua. O walu se lau, wha lima, walu lua. So, a whapea le te wala au mai atu nuu e mamau. Ia e mwhai lava nei whaongai na mai li tatou numera vilifua na. Ia na o na whaapito i luma lava o le Kouda New Zealand. Ia o na soso o mai loa lea mal tatou numera na walu se lau, wha lima, walu, lua. Ia mo niso mtalanga, ia so tai mai, a o ilato uma o iai au kilangi nei, o le itu la e se fulu male lua i le aso whareile nei, o le awhai ai tatou lua i fontanga, ia a wale wha amautuina o le taimi maso, ia wale fa moi na mia foi lau tatalo sa moa a fai foi e tele malanga ia e matua i mana o mia lau tatalo malau lango ia tatou te tufatas ia i lava le aso mal taimi o tapenaina ele tua e te fai malanga ai o lona nuu filifilia ia lau sunga toina pese si vai te fia noa el tatou malanga mo Israelu ia mafa mai el tatou pokalame malanga falwala. Ale ai pasta. A tono ana me mai o le silingi foi pa e foi sisi fia malama ia termine ele ai pasta. Ia, ele tua o le tatou flyala na lo ia tatou numera ma le imeli ia ai me se foi o lungo o tatou i tūlau. Ia o lo ia fesota inga o malawa na ia mal tatou numera i fua ma tatou website ia e te fesota i mai nei tatou o nanga ia wa tatou malanga mo Israelu i le tausanga. Fou ia tu na tu lo le sunga toina a wale fa mai ina tatou pokalame ni tau malanga faluan. Ia le tua e manatu ia la fa pau mai i tatou pokalame e mo le tu le nga fa te tele ia le tino keriso ma le pa ia ma le pele ia le fa tu o manita ia after yetu ono lo mafuta mai nei tu la le so ia malango ina foi nei fa so i mane o na ia i nei tai o fo te mini o la tatu fa i se talo ia io vai le tu o ma so tama wa mai nei linga luenga le ato to al tangata ma talo le ia la fo yetu i la fio la fo yetu i lo wanga pa ia fa pena ona fa mala matili ia le nei fe au nei sa vali ia o se upu se tala o se vaenga ele mafai ona mai loa ma o ia lo mai loa le tu ia fa pena ona fa matala ma fa ai loa ma fa mala mai lo wanga pa ia ai o fina ngalo maloto ia o lo nu o tanga ta fa pela o e kale si pa ia le tai au le nei tama le talo ia manu malo ina se nganga mo lo malo ia ala silio ia me uma ia ina ia fatasia ele tino ke wiso ia ina ia tasili tino ke wiso ia se upu se tala ia ole tauta mali i lau fa fonga lo mato tu nei tai ia fa mangalo mai i ma ua ia o ona ai ia matua fo ia tu me uma i lau fio le vi inga o le fani tanga o le fa manu ma le fani ia fo ia tu le ina ia vi ia ma vi ia o lau fio i nei tu lau las ia i lau suafa maualunga le suafa mamalu le suafa pa ia le suafa lau tele lo loto le suafa o lo tumu i le alofa ma le alofa muti vali le alofa leo
po le suafa lea o le matoli o Iesu ke wiso ua matatalo ma wala au atua nei. Amene, ma amene, ma amen. Glory hallelujah. Ia, ea te au nei le tinu ma lo fonu fa persunga ni fa tonu Pastor Mike Purita. Ia ma te fa to fa to sa mo nei tu la le aso to fa soifo. Sa mo. Hey sis, where are you going? Oh, I'm just heading out to find a place to send money to my uncle in Samoa. Oh, why waste time and petrol? You can use UP Group Money. You can send money to Samoa and it's really fast. Really? Yeah. Can I sign up online? Yeah, it's really simple. Sweet, I'll do it now. Okay, bye. Bye. Sending money to your loved ones in Samoa has never been easier with the UP Group Money Transfer. Our service allows you to transfer money quickly and securely from the comfort of your home or anywhere in New Zealand. Your family and friends can conveniently pick up the money from over 40 villages across the Polo and Savai. No matter where they are, we've got you covered. Our user-friendly online platform makes sending money a breeze. Just visit www.upgroupmoney.com. Sign up and start sending money in minutes. We're here to help. If you have any questions or need assistance with signing up or sending money, please don't hesitate to contact our friendly support team at 09558 2896 or 0800 877 328, or visit us in the office at 6/22 Station Road, Otahuhu, Auckland 1062. Experience the ease and reliability of UP Group Money Transfer today. Your family and friends in Samoa are just a few clicks away from receiving your support. Visit www.upgroupmoney.com now to get started.